Kaunti ya Kajiado nĩ imwe ya kaunti 31 iria ihutĩtio nĩ ng'aragu na njĩra nene. Ng'aragu ĩrĩa ĩcũngĩrĩirie makiri ma mahiũ gũkua, aikari aingĩ magĩtigwo o makĩhoka irio cia ũteithio. Njaa ni mingi ndani ya Umasaini kwa sababu Maasai wao wanategemea ng'ombe na kiangazi imewamaliza ng'ombe, lakini tumeshukuru kwa sababu mumetuletea chakula, mmesaidia watoto na mmesaidia watu wengi. Wanyama wameisha nyumbani, wale wadogo wako ni kulisha pia kama watoto wanatafuta chakula. Ile kitu sasa tunangoja ni ile ambayo rais wetu amesema ile ng'ombe iko nyumbani na ikaje ikanunuliwa, ndio tuone at least watu wamesaidika kwa sababu watu wamefinyika sana. Itora ria Ilmalba maruru ma ng'aragu mathiĩtio na mbere na gũtamba o nginya gũcũngĩrĩria mũigana wa arutwo mathukuru-inĩ gũthiĩ thĩ, ciana nyingĩ ikiremererwo nĩ gũthiĩ thukuru nĩ kũhũta. Aikari aya ni marakaĩra andũ na ikundi cia wendi mwega kunyitanĩra na thirikari kũhũrana na ng'aragu ĩno. Leo tunashukuru tumeona wandugu zetu kutoka Dada Digital wamekuja kutukumbuka hapa, kuwapatia watoto chakula, kupatia wamama chakula, na ni kitu mzuri sana kwa sababu hii janga la kiangazi imetudhuru sana. Kuna watoto wengi saa hizi ambayo tunapambana kuhakikisha wameenda shuleni kwa sababu ya janga la njaa linawaweka, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu at least vile rais wetu ameongea, tunaona shirika zote wameshikana mikono na wameanza kufika mashinani, japo bado challenge ya kiangazi bado inasumbua watu sana. Tulikuwa na target ya 150 lakini wamekuja wengi, so karibu 200 wamefaidika kwa vifurushi ambavyo tulikuwa navyo. Ile package tulikuwa tunapatiana 4 kg of maize, 1 kg rice na mafuta ya kupika half a liter na chumvi. Na niguo gũcenjia rũgano rwa mahinda kwa mahinda rwa ng'aragu kaunti-inĩ ĩno, mũingĩ ũrathingatwo ũhande mĩtĩ nĩguo gũcokereria ũnoru wa tĩri na kũhĩtana na ũcenjia wa rĩera, kũrĩa gavana augĩte nĩ gũcokereria irabu cia arutwo mathukuru-inĩ cia ũrĩmi. Kĩria ma bamĩrĩ 100,000 kaunti-inĩ ya Kajiado nĩcio irabatara ũteithio wa irio. Ngĩribotera Inooro TV, Geto Wangari Maria wa Mũigana.